jotonw no lamsogo friends ong padi jeng tini job notification government job notification hai ka central government job notification no jeng phadi nagi nailai ni rok video no paithak jora nalai di chini ni update o notification 3ta 4ta notification no o video kaisa ni bisingtui jeng nagi nailai nai ingke ni rok video paithak jora nalai di video tama job ni notification sok hoijak tong jeng bahai rok no bo kisa nalai ni tei paithak video go ke private job rok ni update je agartala rogo private job khaijangnai part time job khaijangnai omo hairo notification rok bo kisa jeng nagi nailai nai ingke ni rok khalogoi video no paithak jora nalai di tei ni rok friends no je masa share khaini try khailaidi haike ni rok omo haike support hoi tongke ani bakhara busranga ni rok no je private job phanang thang government job phanang thang je kono notification omo haike ani rok no update hoi tongani bagai bakhasranga ni rok haike ani support hoi tongke ingke phadi jeng sikang puila notification first number o nalaigranai Central Industrial Security Force ingke haike ba CISF ni bakhakti ke notification or jago notification sopai mani constable driver post ni bagai notification sopai mani omo no apply khaimanai 03 February 2025 ni siming apply khlagi manai 4 March 2025 jora omo no apply khlagi manai omo no apply khaigani bagai ST SC je candidate rok ni bagai ke application fee rok bo rogani nangya oro application fee 0 ke no apply khlagi manai ingke je khaigan interest tonai roni rok apply khaigi manai exam rok ke zero admit card nokhornai zero saklai janai ni roni SMS ni bising teibo ni rok saklagi rojangnai oro jaga ni rok sudu chala angoi tongnai rok simin apply khlagi manai level ingke pay level 3 go tongnai level 21,700 per month salary ni siming 69,100 jara salary rojangnai tei allowance rok bo tongnai je central government rule o je tongmani omo haikene rang rok bo salary rok tongnai pension scheme rok bo tongo ingke tei rok belai kene CISF ni job to ni rok saimane job belai kene kaha haini bagai ni rok je sajagoi tongnai rok ingke apply khlaidi onmono online tei simine apply ma khainai exam ungpro hingke ni rok ni bagai bahai ke selection khlaijanai jeng bono kisanai nai physical efficiency test haika PET test najanai physical standard ni bagai physical test najanai tei document verification ungjangnai tei trade test ungnai written exam ungnai medical exam ungnai om haike selection krok khlaijanai tei computer based haika ba offline online tei ne exam computer based exam CBT exam ungnai English te haike ba Hindi language by exam rok bo rogoi manai verification of required eligibility certificates document with the originals will be carried out of at the time of PET PST documentation and trade test nirokni je document verification ungpro ni original document rok bo langai ma thangnai physical test rok ni bagai apro engke zero je final result will be declared based on the performance of candidate in the written examination subject to their qualifying the physical standard test PST physical efficiency test PET documentation trade test detailed medical examination and other conditions stipulated in this notification ni final declare result rojakmani from ke ni physical test tei exam romani je written exam romani omoni hai bai qualify rok final result rok bo tiklai jangnai admit card ingke zero notification rojaknai nirok o video ni bising tei bo nirok nugui manai ingke nirok video no soya kare jephro no daily no naigani try khailaidi exam ni din exam tabuk ni rok no admit card ni bagai download khaigani bagai nirok no message ni bising tei bo saklai jangnai nirok message no bo lo check khaigi nailai tongdi ingke nirok message ni bising tei admit card download khaigani rok bo nirok notification rok nugui manai je somoyo exam ngani somoyo din do engke tei CISF ni website o ni rok visit khagi apply rok khagi manai tabo engke brone website o ni rok visit khagi admit card download khagi haiko regular check khai tongani bagai ni rok CISF ni website o hagani bagai engke CISFRECTT.cisf.gov.in website o hagai ni rok regular visit khagi exam ni notification rok download khaigani notification rok omo hai rok naigi ni rok naigi tongmanai Tamale jeng tabok vacancy si dog nagi nailai India ni joto borok no apply khaigi manai category wise vacancy of constable driver constable o post ni bung tongnai constable angka direct constable driver ke direct telang jangnai
UR ni 344, SC ni go 126, ST ni go 63, OBC ni go 228, EWS ni go 84, total 845 jona nangnai. Constable driver cum pump operator driver for fire service ni bobu direct post na telangjang. UR ni go 460, SC ni go 167, ST ni go 83, OBC ni go 303, EWS ni go 111, total 1124 vacancy total asuk tongnai. Angate kaisa nirok no sagani candidates should bring their all the educational driving license, caste certificate and other testimonial in original at the time of PST PET documentation and trade test for the proper checking. Nadi nirokni je driver post ni go apply khaini rok ungkha nirok test maronai gari chalogoi ma phunongnai haike nirokni je driving license rok bo tongani nangnai ST certificate rok bo tlangi ma thangnai je physical haike ba PST je nirokni test ngani somoi dino afro check rok like phro nge none je trade test rok gani thang phro nge driving license rok bo tlangi ma thangnai. Nge nirokni driving license rok je brok document samani telang yang hangke reject rok bo ngi manai engke te om haike ne telangi thangdi te jeng phari nangmani no te je important no haike nai lenai nirokno tinta state ka step ka PST documentation and trade test bo kaisa te written examination kaisa detailed medical examination kaisa detailed medical examination ke nirokni physical test rok joto body check khaijanai amai ke naijanai computer based exam nai English hai ka Hindi. Eligibility criteria rok age ni criteria rok kha 21 ni siming age 27 year jora age nai te relaxation ST SC OBC omai candidate rok ni SC ST rok ni bagai inke te 5 year relaxation rok jangnai 32 years ngai tong hang kene nirok apply khlagi manai relaxation sohok khobui. Qualification sudu madhyamik pass ungkhene nirok apply khai manai sudu madhyamik pass oro jaga ko ten nirok ni mungsa experience rok sanga sajagya nirok madhyamik pass normal madhyamik pass ungine apply khai manai amna eligible nai jekono board jekono state ni IAS ni jekono nirok exam pass ungkhene class 10 pass ungkhene apply khai manai te driving license to tongani nangnai heavy motor vehicle transport vehicle omhaironi je light motor vehicle motorcycle with gear omhaini license tongui tongnai rokbo apply khai manai noni driving license tongani nangnai je kefana haike afro zero test rogani fro nirok ma phunongnai. Driver ni go nirok apply khaigani inke nirokni driving heavy motor vehicle or transport vehicle or light motor vehicle and motorcycle with gear ni go get 3 years experience tongani nangnai experience ni go nironi height physical standard ni go jeng nai bono relaxation sohor tabo relaxation sarangke 167 height ni go nangnai centimeter chest ni go ke minimum 80 centimeter te police harogoi te 5 centimeter makaronai ake 85 makaronai inge je ST roni bagai jeng tabo tirprani bagai inge 160 centimeter je height ngai tongnai tirprani ngai tong hangke brok inge eligible ngai ST roni bagai minimum je chest o tongnai khakala bok ni gongke 78 centimeter normal ke tongui asakaro karakani nangnai te expansion inke nironi je police harogoi te 5 cm makaronai 78 ni siming 83 jorangke asuk jorangke nirokni qualifying nai nirok tirprani ngai bu apply khaimanai tirpra go ni exam maronai
physical test inke je notice ni bisingo Guwahati rogo phane ongui manai omo haikene khlaijangnai tabokte kaisa physical efficiency test of omo haike qualify ma khaini chekbono kisa nalene PET event ko onke 800 meter run ma kharnai 3 minute 15 second by the long jump 11 feet 3 chance by high jump onke 3 feet 6 inch 3 chance asuk ba rojaknai jetabok mark nigo tak test of phro driving test for light vehicle nigo total 50 ni tongnai qualified mark ke 25 mark ni tongnai te driving test for heavy vehicle nigo 50 mark ni ngai 25 qualified mark ngai practical knowledge of motor mechanism and ability to carry out minor repair of vehicles oro jaga go ke 30 question 30 mark ni ngai te 15 mark by qualified mark haine segang puila physical test haike documentation rok mani pore ni rokno exam ni bagai written exam ni bagai ni rokno rehor janai 100 mark ni 100 question ni answer mark lainai objective type nai MCQ haike exam aronai te subject rok topic ka syllabus ni go general knowledge awareness tongnai general knowledge the awareness part A question get 20 take maximum mark 20 duration 120 minute part B onke knowledge of elementary mathematics 20 question ni take 20 mark ni nai part C onke analytical aptitude 20 question take 20 mark part D onke ability to observe and distinguish or jaga go 20 question take 20 mark part E ni go onke basic knowledge of English haike ba Hindi 20 question take 20 mark total 100 ni all question will be of objective multiple choice type the written examination will be conducted in English and Hindi language under OMR computer based test CBT mode only there shall be no negative marking among kan nirok no negative mark kari khanai nirok question answer opana safana 1 mark tongnai saya phana 1 mark saya angai kat khaijangnai rohi 1 ajanai ko kare je SSC exam rogo angke 1 mark sayang hangke kaisa sayang hangke 0.5 ro kat khaijangmani tabok angke amongke negative mark kare 1 mark ma hangke 1 mark namanai sayang hangke bu saya na tongnai bahaita angke amongka full notification je CISF ni notification full notification apply khaigani part bahai ke khaini bo hairok no angke nirok nangla hangke comment khai sadi form fill up bahai khaini bo hairok ni je 3 tarik ni siming apply khaimanai February ni nirok apply khaini angke naisingi tongdi nirok tewaisa nirok no notification ni bisingtei saklagi rojak finai daily na update video ni bisingtei nirok no 4 tarik March masini siming apply khaigi mana sorry amuna apply khaigani hangke 3 tarik February 2025 ni siming apply khlagi manai registration of bahi khlainai first time registration sekang one time registration ma khagi amuna sekang rogoni rok CISF ni apply khlaijak ngi tong hangke ID password by login khaigi apply khlagi manai hingke waisapana registration khaijia kong hangke Kwtal ke registration khaigi apply ma khainai hingke amoni part as amoni update asengna te next update no jeng phadi nagi nalaisinai te temo sok phaijak tong bahai no phadi namongka railway ni bekhak teke notification sokai mane government of India Ministry of Railways ni bekhak teke notification omo group D apply khaigani bagai inke 23rd ni siming apply khlagi manai January nirok afron siming apply khlagi manai class 10 pass ngai tong hangkin apply khaigi manai sudo class 10 pass angkin apply khaigani bagai eligible ngai te physical test eligibility bo hairok no bosang kisa nagi nalai nai nirok video no paithak jorla nai di odo jaga ko nirok bom haike apply ma khainai bo hairok no bo kisa eligible ok bosang nai lai nai level angke 1 siming 7 jora CPC pay matrix tongnai publish notification tini notification okorjang mani mo 22 January 2025 tini publish khlaijang mani online apply khaigani bagai 23 January 2025 ni siming apply khlaigi manai registration online tei
इनके ते बने लास्ट डेट उनका 22 February 2025 नि हरनि 12टा हाई समय जरा एप्लाइ खालाय रोगमानाय अमना एप्लाइ खायगोन बागै एप्लिकेशन फी रगानि नांया सॉरी एप्लिकेशन 250 रुपीस मारनाय एप्लिकेशन फी आइके एप्लाइ खालाय मानाय अमना एप्लिकेशन फी इनके ते सैलरी रगनका लेवल 1 नि सिमिं 7 जरा CPC P matrix onke 18,000 per month salary age onke 18 ni siming 36 years jora total vacancy 32438 onke 32,480 38 jona total vacancy seat asuk jona tongo oro jaga go ni rong bo zone ni no apply khai manai jungbo hai rogo kisa nagi nelinai नि मेडिकल स्टैंडर्ड तंगानि नांनाय मेडिकल फिट तंगानि नांनाय फिजिकल रक जे निरनि डेट ऑफ बर्थ आसकंगै तंनाय रक एप्लाई खालाय मानाय हि रोजाकमानि जे SC ST रनि बागै इनके 1984 जानुवारी 2 तारिख नि सिमिं निरनि डेट ऑफ बर्थ अंगै तंनाय रक इनके एलिजिबल अंगनाय अमनो एप्लाई खायगनि बागै ते 2007 January 1 ni siming date of birth ngai tongnai rok asuk ni bising ni asuk ni siming asuk jorang ke apply khai manai ngete relaxation to tongnai 5 bochor application fee 250 rupees ST roni bagai omoni process angka computer based exam test maronai CBT computer exam the physical efficiency test ma khainai document verification ngai medical examination ngai o charta step by mani pure selection rok ngai o mai ke khlai jangnai computer based exam tabo busuk minute ni tongnai inkenai di 90 minute ni duration general science tongnai 25 question mathematics ni 25 question general intelligence and reasoning ni go 30 question general awareness and current affairs ni go 20 total 100 question answer tongnai negative mark ka kaitha saya ngai tong hang ke 1 mark katungnai ngeni rok jotonw ke naigi answer rok ma khlainai kaisa sayang hang ke kaitha sayang hang ke 1 mark katungnai amongka question multiple choice question answer ngai MCQ ke je mathematics o question bom haike phainai syllabus topic bom haike tongnai ngai di mathematics ni go number system tongnai VODMAS boni topic tongnai decimal tongnai decimal tongnai fraction tongnai LCM tongnai HCF tongnai omo haike ne percentage rok measurement time and work time and distance omo hai rok bo topic rok thung joto tongnai kini rok bono naige ni rok pore gei exam rok romanai ne video description check khailaidi joto apply khaijane link rok bo joto nugui manai ni rok check khaikani ta korolaidi video description engke te kaisa ni rong sagani musugo UPSC ni bukhak deke kaisa notification tini notification okormani omongke nirokni simple graduation khlaijak ngai tong hangke bono apply khaige manai notification full ke notification okoriya ko tani hongke nirokna hapona advance sagai rosogo ST roni bagi application fee royakani nangya tini notification okormani te boni last date ingka February 11 jora boni last date tongnai amna apply khaigani bagai inke apply khaigani bagai 22 January 2025 haike bakhanani bisingo apply khagi manai te notification bo aprona full ke notification bo download khaigani bagai aprona nugui manai te nirokna apro sagai boro janai kwbangma vacancy post ni bagai chopaijak na tongnai apro Indian Administrative Service ni haika IAS ni civil service ni sopainai te Indian Forest ni sopainai IFS ni kwbangma defense ni rok bo sopainai forest roni te kwbangma notification o UPSC ni bising te ni rok exam rogoi namanai engke te jungbono nailepinai mail ni go tabo or jaga go thanglaisinai je RRB haika railway ni go thanglaipisinai
physical efficiency test ot naidi male ni go busuk ngani nanai kg inge should be able to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes in one chance without putting the weight down. Okay, female ni ko or jaga rojak tong te bono jeng kaisa je important nangmani no na jeng nailai je burai pregnant female candidate bo haironi bagai bo notification or jaga rojak tong hapha jeng bono asang nailailia pari jeng je nangmani no na naigin laisina je vacancy nongkhormani omono boni wise ke rojak tongo jeng boni details no jengnai hangke Ahmedabad, Ajmer, te Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Gorakhpur, Guwahati, Kolkata, Mumbai, Patna, Prayagraj, Ranchi, inge Secunderabad omo hairoke pura details oro je job ni telangjangnai omo asakni bisingte je notice ni inge hairoke telangjangnai Guwahati je nirok center ro musungmani no apply khaigi exam kha Tripura go nangnai Tripura ni pore nirok je center ro job naga musungmani no omongke Guwahati rogo select khai hangke Guwahati rogo ngnai bo haike moni notification ke asung nangnai je khaigan interest tongnai ro class 10 pass sudu class 10 pass ngen apply khaigi manai nirok khana siming apply khaigi manai 22 January 2025 ni siming nge pari te next update no nali pisnai te tuma sok hojak tong nge mote kaisa notification join Indian Coast Guard Ministry of Defense ni bekhakti ke notification te kaisa oro jaga go nirok class 10 pass aike te 12 rok eligible nai apply khaigi ni bagai je physics mathematics subject tongoi tongnai ro class 12 ni go angke apply khaigi manai je navik general duty GD ni go apply khaigi ni bagai total vacancy 260 jona tongnai je navik domestic branch DV go angke 40 jona vacancy tongnai class 10 pass angke apply khaigi manai bono age angke 18 years ni siming 22 years ora apply khaigi manai je 2003 ni siming date of birth ngai tongnai rok apply khaigi manai 2007 jora ge 2003 ni siming apply khaigi manai nirok moito tongnai din je nirok ni date of birth asung ngai tongnai rok post wise angkha je navik general duty ni go ST ro ni bagai 28 SC ni go 39 OBC ni go 68 EWS ni go 25 UR ni go 100 total 260 je navik domestic branch DV go angke UR ni go 16 EWS ni go 6 4 OBC ni go 9 SC ni go 8 ST ni go 3 total 40 jona vacancy omono apply khaiga ni bagai busuk tarik ni siming apply khaima nai ngena di 11 February 2024 ni siming apply khlagi manai te boni application fee rok ngke nangya khanai ST rok ni bagai application nil omono rogani nangya khanai zero admit card download khaiga ni exam ni bagai nrokno message ni bisingtei inform khlai rojangnai admit card download khaiga exam khlaiga ni bagai boni last date ingka 25 February 2025 jora apply khaiga ni bagai last date 11:30 jora tongnai boni somoy nge educational qualification to nirok ni mathematics physics subject rok tongoi tongnai rok jekono board ni CBSE haiko jekono board ni ngai tongnai rok apply khaiga manai navik domestic branch ni gong 10 pass ngai tongnai jekono board ni bo apply khlagi manai enkete education board recognized by council of board for school education CUBSE board ni ngai tongnai rok apply khaigi manai bohaisi sorry enkete 18 years ni siming to no salaha September 1 2003 ni ngai tongnai rok te 2007 ni ngai tongnai rok August 31 engke eligible ngai je age ni go ngai tongnai rok engke tabo not vacancy ni no sangnai hangke navik GD ni go June in notice ni go UR ni go 25 north west east south central omhaike post alada ke zone rok roi rojak tongo engke rok nagi nailide or jaga total 260 jona
Ke जों बहायनो आसोक नायाखै जों किसा सर्टखौ नायलायसिनाय बिदु बेलाय लं बिथाङा निरक बु नायगानि आखायनाय एनि बागै त्रिपुरानि ओंगै दंनाय रावबो त्रिपुरानि नर्थ इस्ट इच अंके एप्लाइ खालाय माने त्रिपुराखौ एग्जाम होनाय निरक वाना थाइखेरै त्रिपुराखौ दंगै दंनाय रक एग्जाम रगै मानाय जत आं जे राव नटिफिकेशन राव माने त्रिपुराखौ मांनो एग्जाम होनाय आफोनो बायरे रक अंके फिजिकल टेस्ट रकौ माखलायनाय अमहाय जे CISF नि गंके एग्जाम त्रिपुराखौ अंफानो गुवाहाटी रगौ जे नर्थ इस्ट नि बिसिंगौ एग्जाम फिजिकल टेस्ट रक माखलायगिने अमहाय written exam bom haike selection khlaijanai naidi candidate who clear document verification will undergo domestic recording at stage 1. The domestic data capture at stage 1 will be verified capture at the subsequent stage post applying ke nabik bd ni gd ni gb ni go section 1 written exam nai passing mark kha you are ni go 30k qualifying nai passing mark te SC ST roni bagai inke 27 mark ngai tong hang kene pass mark passing mark asukene qualifying nai te nabik GD ni go section 1 ni plus 2 ni go je passing mark ngka 30 plus 20 plus inke 30 plus 20 plus 50 i umongka UR ni bagai je ST roni bagai inke 27 plus 17 plus inke 44 je pass mark asungkene eligible nai amno selection ngani bagai boni details ke rojak tongo jaga naidi detail of examination onke time 45 minute total mark onke 60 question amongka section 1 ni bagai te subject wise allocation of question onke mathematics or 20 science ni go 10 english ni go 15 reasoning ni go 10 gk ni go 5 am haike question answer rok phainai passing mark to ni rong saha 27 je first section 1 ni go onke 27 onke ni rok qualifying nai syllabus onka class 10 pass ni haike ni phainai class 10 ni subject rok syllabus ni je tongmani no phainai section 2 ni go onke maximum mark 50 ni phainai time 30 minute total mark total question 50 ni mathematics te physics ni kismini question answer rok phainai or jaga okay bobo class 12 ni phainai je class 12 ni mathematics te physics je syllabus tongoi tongmani class 12 ni board inka je or jaga rojak tongmani board ni o board ni ke phainai nirokna te se detail te phunogoi rosinai board inka COVSE o board ni tuike syllabus rok ni or jaga ni tuike ne phainai geni rok o board ni no nagai pore di haike ni rok pore la hangke ni rok ni bagai easy ngai normalization rok bo tongnai or score je answer tap rok phaila hangke ni rok ni bagai normalization tik lagai tesa mark rok bare nai am haike score bare gai rojak nai etaba physical fitness test ni bagai 1.6 kilometer run ma khlainai 7 minute by complete ma khainai te push up ma khainai 20 bar ma khainai uthak baithak amongkha nirone push up khaigani bagai push up unge 10 bar ma khainai te uthak baithak ungkha 20 bar ma khainai nirone verification ni bagai identity verification check khlaijanai aadhar card by nirone verification om haike khlaijanai exam center kha je nirone form fill up khlaimani dinone exam city rokbo select ma khainai suijak naidi or jaga the candidate is to give the 5 preference for examination city on the application for stage 1 and 2 process. Candidates are to fill first choice nearest from the present communication residence. Amongka nedini rok je first choose kaimani bon or jaga kono exam nai je nironi kana gini go tongmani o jaga no no select khaidi je agartala area go tong hangke Tripura ning hangke agartala no select khaidi amai ki ma khainai je Guwahati hai ka ba
जेखुनु स्टेटआव दं हांखे निरक तिरपानिबो आलका जागाराव स्टेटआव सौहैजागोन दं हांखेबो निरक एप्लाइ खायगानि बागै गाना गिनिबो एप्लाइ खायगे माइके एग्जाम राव रमानाय बहायनो साजागमोन इनके যত অল ইন্ডিয়ান एग्जाम নাই যত জাগাগনো ইনকে নিরক যতন এপ্লাই খায়গে মানে ইনকে বনি তাবক पे लेवल सैलरी रक नायनाय बेसिक पे 21,700 लेवल इनके 3 व तंगनाय एलाउंस रक बो तंगनाय अदर एलाउंस रक ड्यूटी नि ते ट्रैवलिंग रेगुलेशन रक ते नाविक डोमेस्टिक ब्रांच निगो पे स्केल 21,700 सैलरी तंगनाय 3 लेवल तंगनाय हम हाइके सैलरी रक बो तंगनाय ते प्रमोशन नि सिस्टम रक बो तंगो प्रमोशन सिस्टम रंग के प्रधान अधिकारी रंग असिस्टेंट पे 47,600 रुपीस लेवल 8 सबै रंग के हम हाइके प्रमोशन रक अंगै सैलरी रक आसग रक मागै मानाय ते अदर बेनिफिट और नाइदि फ्री रेशन एंड क्लोथिंग एज पर द एक्जिस्टिंग रूल फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंडेंट रेफरेंस अमंग खानायदि निरंनि मेडिकल रंनि बागै मेडिकल ट्रीटमेंट रंनि बागैबो ते निरंनि फैमिली रंनो डॉक्टर रक फुनुगानि बागैबो एलाउंस रकम हायरके फेसिलिटी रकबो रजांनाय ते निरंनि जे फैमिली रक हम हायके जुबाजांनाय बहायकेनो जे डॉक्टर रक नायजागानि बागै ते कैंटीन नि फेसिलिटी रकबो तंगनाय लोननि फेसिलिटी रक तंगनाय गोबांमानो फेसिलिटी रक तंगनाय मेडिकल फेसिलिटी हम हायरक जे रिटायरमेंट अंगै पेमानि पड़ै रक जतनो फेसिलिटी रकबो रजांनाय हि साजागमानि इंश्योरेंस कवर के 75 लाख तंगनाय निरंनि इंश्योरेंस जे अंगै पेमानि पड़ै इनके जे एप्लाई खायगानि इंटरेस्ट तंगनाय जे डेट ऑफ बर्थ निरंनि एज जे तंगुई तंगनाय रक एप्लाई खालायगि मानाय जे इंटरेस्ट तंगनाय रक एप्लाई खालायदि भिडियो डिस्क्रिप्शन नि रक लिंक जतो नुगि मानाय एप्लाई खायगानि बागै ते नोटिफिकेशन रक भिडियो डिस्क्रिप्शन जतो नि रक चेक खायगि नालायदि भिडियो बेलाय लंगि थाङा गेटिनि आपद्रासं सिनाय ते फारि सॉरी नोटिफिकेशन प्राइवेट जॉब रनि आगरतला रक तेलि जों भिडियो न नायलि मानि नबो जों नाबक नायगि नालाय सिनाय भिडियो काइसगो नि रक जतो नोटिफिकेशन रय मानि बागै नि रक फुल के नोटिफिकेशन रय माने बागै भिडियो लंगै थांगो निरक जाजाय आं हांके नाकार लायदि फारि जों ताबो नायलायफिनाय ते आगरतलानि न जे प्राइवेट जॉब खायगानि इंटरेस्ट तंनाय डेली अपडेट नायगै तंलायदि निरक डेली ना अपडेट भिडियो नि बिसिंतै प्राइवेट जॉब रक प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब खायजानाय ते एडमिट कार्ड नखर मानि रिटन एग्जाम नि बागै जतो नोटिफिकेशन ओ डेली ना अपडेट भिडियो तेनि निरक नुगै मानाय हाफाना तिनिंके जे सिंगल नोटिफिकेशन काइसा रयाखै अब काइसा जागाखौ आंखे जब जेफोफ्रावनो काइसा जागाखौनो रय रगो गभर्नमेंट जॉब नि रक जेखुनु सफायबै तंमानि र काइसा जागाखौ रय रमानि बागै भिडियो रक लंगै थां आनि बागै फारि जों ताबक नायलायफिनाय लोक चाय हम का हटलानि बागै रेडीमेड কাপড়ের দোকানের জন্য কাজ জানা দক্ষ পুরুষ লোক চাই বেতন যোগ্যতা অনুসারে হবে আমঙ্কা रेडीमेड কাপড় रेडीमेड फ्री দোকান रक सामं खायगानि बागै जे इंटरेस्ट तंनाय रक चला खायगि मानाय बेतन रक सालायगि ठीक रक खायगि मानाय ते नि रंनि क्वालिफिकेशन हिसाबैबो रां रक सैलरी रक रजानाय मोबाइल नंबर गोरोंदि 9774310752 और नंबर गोरोंदि तेगायसे आंके 9366073081 और नंबर गोरोंदि फारिते नेक्स्ट नायलायफिनाय वैकेंसी কর্মখালী নাগেরজোলা স্থিত হোলসেল ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক প্রয়োজন নাগেরজোলা কানাগিনিগ কাইসা হোলসেল বিথি দোকাन फालमानि मेडिसिन शॉपनि जे होलसेल रमानि ओ जागाखौ खायगानि बागै इंटरेस्ट दंनाय दंखौ खालायमा मानाय मोबाइल नंबर गोरोंगै मानाय 8794006684 और नंबर गोरोंदि तेगायसे आंके 9862797669 और नंबर गोरोंगै मानाय ते नेक्स्ट नायलायनाय জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ পশ্চিম ত্রিপুরা আমঙ্কে যে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট नि बोखाक থেকে আগরতলা
nirok o jaga ko apply khaigani bagui date korikha 22 nirok tini notification o hangke tini ni 22 jora ni notification omo asani bisingo ni mak khlairang na apply offline office o thangui ma khainai haini bagui jora koroi nirok apply khaigani bagui ke class 10 pass wngui tong hangke no apply khaigi manai office o thangui offline ma khlainai post ni bo mangkha paralegal volunteer ngnai 3 jona total vacancy tongnai boni जों किसा পরে নালাইনাই পশ্চিম ত্রিপুরা স্থায়ী বাসিন্দার যারা ন্যায় স্বেচ্ছা সেবা কাজের আইনের মাধ্যমে না ভেবে বিপন্ন যে আইন রংনো মানিয়া গই তংনাই রংনো যে আইনি বাইরে গো তংগই তংনাই রংনি বাগে ভলান্টিয়ার রক নাজাংনাই অমহাইনি পীড়িত ও দুস্থ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও সেবা ভাবনাপন্ন মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক তারা আগামী 21 জানুয়ারি 2025 এবং 22 জানুয়ারি 2025 তারিখের মধ্যে জেলা সচিব জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ পশ্চিম ত্রিপুরা কাছে সাদা কাগজ দরখাস্ত করতে পারেন দরখাস্তের আবেদনকারীর সম্পূর্ণ বায়োডাটা সহ আর্থিক 3 কপি প্রার্থীর 3 কপির রঙিন ছবি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নকল জমা দিতে হবে ইনকেনি রংনি বায়োডাটা তেলাঙ্গি মা থাংনাই আফ্রো যে অফিসও থাঙ্গই 22 তারিখ জানুয়ারি জরা বনি ডেট জরা তঙ্গু ইনকেনি রক খাইগানি বাকি ইন্টারেস্ট তংনাই রক নিরনি কোয়ালিফিকেশন মার্কশিট নিরনি যত ডকুমেন্ট রক তেলাঙ্গি মা থাংনাই তে ফটো 3 কপি মা তেলাংনাই হাইকে অফিসও থাঙ্গই জমা মা খাইনে শিক্ষাগত যোগ্যতা অঙ্কে আবেদনকারীকে ন্যূনতম মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হবে শুধু মাধ্যমিক পাস অঙ্গানি নাংনাই নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত আবেদনকারীকে অগ্রগতিকা দেওয়া হবে যে এক্সপিরিয়েন্স তঙ্গই তংনাই রং অঙ্কে সেখান রক খাইজাক রক মাই নলেজ তংনাই রং অঙ্কে তেবো প্রেফার রক রজানাই 40 বছর জরা না এপ্লাই খাইগি মানাই নিরনি 18 বছরনি সিমিং 40 বছর বয়স অঙ্গই তংনাই রক এপ্লাই খাই মানাই শিক্ষক অথবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিরক যে টিচার इंजाक ते निरंगनि অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমহাই রক বখলাগি তে অঙ্গনারী কর্মী রক বখলাগি মানায় আইন মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী অমহাই রক নং ফাদে আসং নালিয়াগै ফাদे আসং निसिनाय दिनि আপডেট ভিডিও বেলাই লঙ্গै थाङा इंगिनि रक जेphro जेphro नाइगानि ट्राइ खेलाइदि डेली आपडेट भिडियो को जेphro नि रक गभर्नमेंट जॉब रक नुगुइ मानाय ते शॉर्ट नोटिफिकेशन उनका जे डेली अपडेट अंके शॉर्ट नोटिफिकेशन के नुगुइ मानाय सिंगल नोटिफिकेशन इनके ओमाय के पार्ट के नुगुइ मानाय इनके निरक जेphro नाइदि ते निरन फ्रेंड्स अन जेमा शेयर खालिदि कताल खंके सब्सक्राइब खागि तंदि निरक ओमाय के सपोर्ट दगै तंनाय दि फ्रेंड्स आंनि रिक्वेस्ट खाइगे इनके तिनि अपडेट आसंसनाय जतन हामबाय।